Slav hevarinêje bi vîdeyek nû em dîsa li pêşberî wane. Îro tekstekî me heye, nivîsekî me heye. Em li ser vî nivîsê bisekinin û derheqê vî nivîsê de pirs min amade kiriye. Em ê bersiv bidin van pirsa. Belê heke hûn amade bin, em dest pê bikin. Ich heiße Kawa Nemir. Dibe navê min Kawa Nemir e und komme aus Luxemburg. û ez ji Luxemburgê me. Momentan lebe ich in Heidelberg. Niha dibe momentan niha ez li Heidelbergê dijîm. Ich arbeite hier als Journalistin. Dibe ez li va bi rojnamevantî dixebitim. Ich bin nicht verheiratet. Ez zewcandînim, aber lebele ich lebe mit meinem Partner zusammen. Lebele ez bi hevalekî xwe re dijîm. Bi hev re dijîm. Sie heißt Linda Mona. Navê wî Linda Mona ye und ist zuerst arbeitslos. Ew dibe niha bêkar e, naxebite. Wir haben ein Kind. Hebkî zarokê me heye. Miran, navê Miran e. Miran ist jetzt schon. Miran niha schon 4 Jahre alt. 4 saliye. Belê. Metname vî havayê evanon ha em ê van pirsa bersiv bidin. Was ist Kawa Nemir vom Beruf? Was çi bû ne? Yani çi? Dibe Kawa Nemir çi karî dike? Belê Kawa Nemir li va ew agahî hebû ich arbeite hier als Journalistin. Dibe ez jurnalistim. Yani rojnamevanim. Kawa Nemir rojnamevan e. Belê. Was machst Linda beruflich? Linda karê Linda çi ye dibe? Çi karî dike Linda? Linda li va bû Linda Mona ist zuerst arbeitslos. Niha bêkar e. Ti karekî wî niha tune ye. Sind Kawa und Linda verheiratet? Çima zin nivisandiye li ve pirjimare hevalno ji ber wî Kawa û Linda pirjimarin. Sind Kawa und Linda verheiratet? Ve Kawa û Linda gelo zewcandîne? Belê li va hebû ew agahî ich bin nicht verheiratet. Ew nezewcandîne. Belê Kawa li va gotibû ev ya Kawa derheqê xwe de û evala xwe zarokê xwe de agahî daye ji ber wî gotiye ich bin nicht verheiratet. Yani ez nezewcandîme. Ji ber wî em ê bêjin Kawa û Linda sind nicht verheiratet. Ew nezewcandîne. Wo wohnen Kawa und Linda? Kawa und Linda li ku dijîn? Ev agahî jî li vir evalno momentan lebe ich in Heidelberg. Yani dibe ez li Heidelbergê dijîm. Ew li Heidelbergê dijî û bi hev rane li vir dî zusammen hebû. Ich lebe mit meinem Partner zusammen. Ku bi hev rabin ew çax ew li ku dijîn? Li Heidelbergê dijîn. Wie alt ist Miran? Miran kurê wan e. Ew çend salî dibe? Miran ist jetzt schon 4 Jahre alt. Yani 4 salî niha. Belê hevalno derheqê malbatê da em hinek derbarê malbatê da em bixebitin. Di malbata me de kî hene? Bav heye, dê heye, keç hene, kur hene. İşte ra bêjim dê û bav heye. û her wekî din niha em ê wan hîn bibin. Ba artîkelê wan yani bi zayendê wan. Der Vater. Fata çi ye? Bav e hevalno. Zayenda wî jî der e.
Der Vater artikelavi dere. Der Vater. Jber ku çiye mere. Jmera rame der bikarbinin. Jejina rame di bikarbinin. Di muta. Di muta. Muta deye var. No di muta. Fata da hapki teyet. Muti da de hap teyene. Labbala ve bakışine. Die Eltern. Die Eltern var. No Eltern pürjimare. Tevataya çe yani dev bav. Her du behav rad bin Eltern. Die Eltern. Jibo pürjimari ji em artikela diye bikartinin. Der Sohn. Sohn kure var. No. Evji artikelavi dere. Der Sohn. Die Tochter. Die Tochter. Tochter keçe artikelavi diye. Die Tochter. Der Bruder. Der Bruder. Bruder braye artikelavi dere. Der Bruder. Die Schwester. Die Schwester. Schwester Huschke artikelavi disa diye. Die Schwester. Das Geschwister. Das Geschwister. Vi artikelavi zayanda vitüneye. Das Geschwister. Geschwister Huschku brane avalno. Das Geschwister. Der Großvater. Großvater çiye bapire. Großvater artikelavi dere. Yani jem kanım bejin opa. Der Großvater. Die Großmutter yani jem bejin oma. Evji da pire valno. Eme di bikarbinin. Die Großmutter o da oma. Die Enkelin. Die Enkelin. Bele valno. Die Enkelin işte vataya nevi. Valno evj bu neviyen keç em di bikartinin. O neviyen kuzji em der bikartinin. Derman anji der eman ev mere yani jinu mer die Frau ji jine die ehe Frau yani jinamın derman merimin em deru di sabkatin. Böyle possessive artikel pronomen naha emin nominatif possessive artikel akuzatif u datif emeyim beben. Beli vana çene nominatif ich, du, er, sie, es, vi, i, sie. Vana çene valno. Vana cinavkın. Cinavkın xwarune. Yani xwaru te vataya çi nominatif. Possessive artikel evjite te çuvateye iş dibe mein yani men. Du dibe dain. Er dibe sein. Du ete er sein. Ewe vi sie ia ewe es zayen bezayen zayn disa mesela eru es ve kevin vi wir me unser ihr ewe oya o sie perjmar o respect evji em iyi o iya mezin kartinin. Beli van. Peki akuzatif lever hatiye tavandın hevalno. Ligori lekere emi bitavinen. Ich dibe mich. Ich mich. Beli mesela emmina keki bidin. Emina kekibiden ich kümmere mich yani es porexu şedikim beli mich te vataya men diş te erzi es in er in sie aynı yeve keve es disse es akuzatif eda o wir uns ihr euch sie o sie disse kevin
Peki di datifê de dibin çi? Di datifê de îş dibe mia. Peki minaken bidin, kannst du mir Wasser bringen? Tu dikarî ji min re avê bînî, mitbringen oder. Belê. Ziva me îşê mia bikaranî. Du diya dibe im, mesela ve akuzatifê de nemehanî berê, lê datifê de em ê mebînin li berê heva. No zî dibe çi? Zî dibe iya. Berê. Zî dibe iya de posesîv partikîlê de jî dîsa wek heman wek hevin. Es dibe çi? Es dibe im. Esu û wek hevin heva, no? De posesîv partikîlê de jî dîsa wek hevbûn. Belê wir dibe çi? Wir dibe uns wekî akuzatifê ew jî neguhariye. İya dîsa wekî akuzatifê de ye datifê de jî dîsa oîşe û zî dibe înin hevalno. Belê hevalno dersa me îro ew qase heke we eciban şkerema xwe re me biecibînin û me bişopînin û me parve bikin hevalno. Bimînin xêr û xweşî da vêga bi xatirê we.